mfumu idiato kagani ne moko mbuta kabakiri lusalusu luna kizilu akilari akaku kasadilanga bampangi nitu imaki moskam tinonka nitu isi mwanga mumabitatu mwanda menga yenit yimaza bebe bitatu bobi kondolo nitu kainada kamfunuko mwanda menga yimaza bebe simi de nitu mumona nitu mtikanga ni mona nitwa tata Luidi sevran pas bantu ba wonsono surtout tawu yimindele mu keno fo mengi mi takutul wakila muna bako sitara ka balenu ku kila ko fo muna makina makale bantu balembo ganguka mu mona fombe hui bantu bakala munda kaba fo kaba ku kila ko buna batakusi baka photo mu nanki dia kala simbando consomme de kaka yande vo c'était miracle consomme de kaka no c'était miracle ce n'est pas possible bu ko na tala mutiyanga ni bu mona pela bos bu kana batala tata Luidi kadi batata kinyuka ban kaka Johnny yewa kaka bo bakala muna bu kana foka babaka kuko sika pas be ni ko kansi ko baba bakiku mo do mona no bawo ce n'est pas possible que ba foti zinga diaka kansi jambu dina nkeli abudi foti kutusonga mayindu mele ko dwe kuyeku kesketo monavo ba foti kidi ko ko yelu selemi nana ni tu yakini mabibi surtout mputa yantu mputa ina siyalo lo mabelo kala ko kala fuet kun tawu sa wonto lo gogo sala kamboto ko kadi mputantu nsasuri kala mputa ina tomana nantu wanda yalwaka bona katene de lo ko ba docteur ko zolle ko fo tawu sa wonto no wiziri wuj ko wado jombe kalu gogo ve lu fata ko ngana fioti katone tantawo tu kalangare poko kansi ngambote fioti lo lenda ko yinu la bon tawza ka kalu fen ko guna ko tokana sakko mama pam do elo le tabos ka zola funga ka zola wobo bungi abe menga sama fuzora diata bon tinu tan bapa kadi zabu marewu magene gosi bobu menga makko ene wona lo ka ana ale melete kaninga ma foti so senzile ina mafuti yokela ebu magana kayna dia ka buna bakasi kadilanga ko buna menga sima futi so ko bwangi sentu buna ba mama batata lo kala ko yilu sinemi doro kolo ngake yizu ko filaw zono ko kansi to muindu fo bilumbe bingi maka mabu simpas idia do yizu ko sisla to izini moni papa kulutu damra ko fila mputantu mpasisa mono zabatu ka mona le 29 juillet 1958 do adila quand c'est tango voyi foire mona ngonda ya mai c'est-à-dire mpasi ina kwanju ko mkaka musonga fo vraiment pasisa papa kulutu ado ala muntu monelo ala muntu tata mfuma mbanza muntu nkama ngudi akati ba mama ba tata tukala kage kesi muna wao kena fo lu muini wiza vutu kadi aka musime salukani kansi lungane moko
kala sekondo yani ka futi sima tawza wonsono e kana tega wo yingi katu misalu ya kanka kalu ngani moko vo ka futi kwenda nzaki par exemple wu male kwenda la mu nzaki mu malu be ngatu bila muska ko kanga tombuka tango zingi ve kali fulumu bu kijata nzaki menga be futi jata nzaki wala magzulu kana wu magana ale bubu arre bubu masadun tinu ya yingi be bubu menga malen yokati yako ala mafutu nganga pasidi yaka jodo ba mama batata dodo ko lo teza ko kuntindi sema kama amu kila mosu buna bulu kutuzole langa konsomo nabi kala kum fulu ko ginsasa bele ta bele kansi wodi kala ko a muntu mpasene yani wodi kala mutabi kala nana baga ka papa kasi bena baga papa monom peniti kam botende kum fulu ngenena kansi mfoete kaka sika mangena sa sampange pourquoi kadi mpasene yani idi ado mutabi ka tonga ko din kala ko vo kalene kulu satisa ko kansi utu loteza kuntindi sa fioti mbote nitwani foi futu ko mone wi kalanga bien c'est kana sadi pila mo soga sadi langa nga wonu nitu kana mboto mo teteko salu ko to yo yeli kyoko katu lendi singe yo yako katu botu tare ko lomba damu ya kakamu teza ko untani na munazola kuna kukalanga yeno mubedi luteza kuntani na kugin sasa mbutamaru yani kazi muboloko c'est vrai bana ba koral bi koral ba bio kin sasa ya kazi ba bana ngaluve balo ako kuna mamonana kansi ba kwenda basadi sala salu kewu yani wakakuiza ko bakayisa leno basonga mamolu matatu ale voendi bal bana ba koral ba futu kidi damana ke ami to ke samna tamu ina to ka kina kalwa ka kin sasa sabala ante to kala severe saka kansi utu badu futu kwenda kaka bona be to kwata eh bien wiza futu kile kisalukani ngona zole ka boloko ka zide tayari kibeni muruke yuko buku kasu tutali nitu kanga kakantima vana pakaka kengentima te yezono zuzikele mingunu bukente tuba mona ko kinsasa musafo betuba onso butu kutakana ko centre d'accueil muntungula zinzozeto ebe zuzikele mingu bamona nkango agonso no kinsasa taskina gaisi kontra ko kinsasa le 29 septembre bobo benu yaka zono kon la moyni ou bien suka kwani kadi makam ko toro ko babon kunungu suka kon lu moyni ou bien taw ngem pelu moyni lutuluna beytum petuluna ko yelo selemi katu vila kaningi ko katin kambanza itu vanda ba mama dina katulinde yamula ndonga ye yingi yenza ya vime kululu akila ndonga ya nza ya vime sielu akila mindele mi awontu mina mizikota kala munzonza mi buna utange mabu mabasone kene muzai samun siam vime vo c'est vrai salu tule mona konkaba katulende kuikila ko vo muntu ando mbele na sala sala kempele yina nzoyi tadidi nzabi nzoyi ya nzabi munantawi munamvuntanu tutungidiyo bantu bawonse ba mwini vo tata mwanda kwa beto kakala kabeto tuvidenzo tukalanga batatu kaitata mwanda mbade ba mutabo batu tere kingana vo mbeba to tebikela kwa ndabatu kabeno kaluzola dio kansi luzabu bu bantu siri fute tike mbongo zazingi kwa kuiza ku Yerusalemu muntu nduna musale dépense yina jambo gazebi mbote buka kuiza kuku kizibwana betu tukalanga kuku enswaswani
von swaswa ni nkatu yani wele yiketi keti anakaze kana waziku kwa kumana sama nzambi muntu nduna sikana tamasakuba yalutela ngalu mukyankaka kukumbanza mana ketu wiziri kuku bo nkikata mwene mpasi nsansi kansi muntu ukala mumbanza unsongele levo tima kwa nentie uwanua ayaya mwana kento nduna wabake mbandu yambi ya bakenti kuku Yerusalemu moni ya bakenti mboto kutiafua kansi kama nwantiko ngepe ukala kumbanza futi kuntela mpeye bakenti mwana kento kadwaka kuna gata deni watu madata vo bien ngunza mwana yani nsi bako mwana nga utima jampama tarbo bantela ya bakenti ya bidan sansi maza menena entoto wenena bana nkidi aka futi kuna sosile enti malgré ngudina walo melemvo kansi diambudina mama nduna wayena nati kuna ntiani de tumagase sengele diadro kwa konso diambu vova peza dio kadi bazebe vonga ye intemo wa manasonge tombe kwa muntu ngatulenda tevo ntika dia moniko kansi muna watu zebe ntinki matela ngamulingala bi kila di moniko nevo kama tanzete na tukisengo episi manyango ndena mela diambo dina de ga sengele ko ngudi yina kuna gati de vraiment de ga ngam pas dia de tuluenga kwa konso ndio na tu kidi mun sizanda wizi talangeye to mesema vangu mako ananon khatu sikabake mbandu yambi bubu mama nduna kakara waziku kakwa ngowe na tumana tena mono tarantie bogo kono ntiu kuna kama ntiu bagana nga kuna horke katu muntu moswa ganga dio ebe diega kuna kama ntiu bagana nga horke muntu moswa gana bukena fukuka kalanga diambudina de tesi masakuba kasi bantere lebo kubari kono ngatu bakala kun kaba zulu de zibuka ba mama batata tuluenga di uvanga teka da peza di uvova teka da peza mindele mitazinga yamu ku centre bantu bana ba observateur bantu bana kwa kosi di uvanga ka foti tala kwa konsu di uvova ka fodde to mafimba nkivovele mna mpele yina kizolele kombe banate emba ya savoka baba vova ko mfumu bakoto mana mfumu kama Zulu kansi bawo bana bavanga zolo la mfumu kizolele kombe batu bakenona kene kambi ndio kabawo wasi muni kimbangu bwaba wasi muni kimbangu eka babe ni mavangu mambi dia tukeba bubu nkangu wa wingi kululu akila huni kiki tuena le 3 décembre bantu mumpila batu kama nza ya mvimba kibatombo ka ku Yerusalemi bon bankakasi balomba mono to mondelo ko kansi ku Ivoire eketi bwelu kuntela beno kono nganga inkete kizole ko nombe bakuiza bon bamwini vo beto to minkwikizi kansi bana fintangu kinkwikizi nkatudiaka heya mpas kadi bawe luvuluzo bakuza tombi bukena voma kama mambo tumona moko ku centre tuwidi mondele mosi mondele wona konso bokolo anga fo mo français le compte ba bokolo anga fo le compte
bantu bazala yentaku kinsasa ko kotika kuiza kumwantando kala wo kizili kinsasa kansi kumwanzolo o tumonane bubu ka vuendi ko centre bukatatala moma ya mawonso mitagangu la bankaka bukatala muntu wizili wone pasi tabata manzami sadisi bukatali mundele wona ya niveau A nzetere munza ya mvimba kansi ndemba kana bwane bantu bakalamba do beno tangwa leka bifwana botamona bantu batakuzifuka mabu bakansambu yadi talaka katala bukazala kwena manangele leka to ana ngambote na leka gambote kenyentima lemgiya kakando kasi bubu bawu kubagana ngensambu ngamono kifweni zoko onomvutia gana mono tate walomba wavewa wadodela wajulo bawu dibagwana ngensambu demna kyami itukalanga ya utango za untu bazebi nsasa diamu yandi ko kontu muntu longo ko nipaka longo wa bubu mono pegileni ko na leka ko fukungeni nsambu biyagana nsambu siya mwana vo bantu batokala bampangi kadi mono ka ko fote bawuko mutayeni mundelo mbele yo mvua mambele wo gene nsambu jamu dina leka ibatu bana ezora butuzela kuiza mano ngere kunkaba yani bunkelo buvutu kama nombasike tatu kama nombasike tatu ngere kungemena musuka ikwena muno kadi amu ndeno no kemboto tukana ndi kemboto ikasi wizili imuno kibaki nsambu mbegani nsambu za mundu sine pasi yakale ngolo zire zikwendelea mkuna maana mekwendela matoma biangeni nsambu boba tukezo ndamu ikene fuka bisidi bundu kumana bodi yembela letera ko sibatala ebu yan mutundu basedu kwantaku kasi wizi tukone kabaka nsambu sana ubaba kezo ndamu mbadi bona so sale diba mona mutela ko mugene baba tabarika ndabu kitabu monoko kini kama batata ngudi zami masemami bantu babingi sibalulwa kila ndonga ya yingi siyalulwa kila mavangu mabeto babaka beto bamin kwiki siba wonso tufatikala botini mosi vangu deto di mosi mvandu lwetu mpova zetu ndeko lwetu ndiatu lwetu ya wonso no beto ba wonso tufatikala botini mosi katukadi ngindu zoleko bubu tukayizina kuyita kulutangise minsiku butatule tadi enfin butayante kenzonzami le 4 juillet 1976 butatule tadi lenzonzami ou bien tangu tobatike time fondation ya bongo diamu ya tula mvua mvimba tasambela kansi bubu tobatike sambu kitu sambanga tu kan mvua mpile yena to yantikele sambu ki na te wunu ke kini sambu lo pourquoi ma wonso no mvua mvimba to ko sarila kansi diri bubu sambu ki ke kan kololondo katulende visan sa sadia moko idiaduro sambu ki na lu fotike sambela te fana va mon ki ben ko ten sulu tu fokoleno diamu dina gana gudi kilanga ko nan sukando bankaka bakini munam pasie bakini kar bakini diato ko bantu bankaka samona gana muntu andombe ko itotuka muntu andombe ko itotuka kwa konsukima mundele kapisadila betu masutulenda ndivwana na kiti kama kulendo ko monoko ina tadi bantu na munti
mesema mozulu zulu ndamlanki mama mingi makumpalanga nanga bitatala mama bakutulwa kila kuntwala mumunga katu lendi dola kumakaka ni fikieta fifioti munzo yi butatavo tutulene enzo yi biti nzo ya wonso futiza le biti bosi mbaluwa bobu tukana woyi mamu futuma wakana quand c'est aussi longtemps parti vide des akinizazingi takini kaka mnampasi voto di tous les biti mo wonso no mo ri tout lo ba wonso ne tun satu ale mazu kulen ma wadi aka blambo sto wilan tango pele yiko buita fuva ngandi ngamane futa waben ba wonso moto moto kasi bi fulbi asadi la bingi abien moyilu futama wila mamu matavuvuka ngatu fimvula fefetu bu finoko wo ko zulu koko yamana kama kaka makondolo orke nzo yayi to kisana votu fweti ya kubika pila moso na butu kubika la ngani tizeto kansi te unu kyaki mpasi kaka za kiniyeti na kama kato visi de tuko ngayendo me yirikide salu kampila yi ngaye fuidi ko kanima dingala la monsieur le comte sikiza kuku embade fulko ni kata fuanda kansi yani muindi fo paradis terrestre jardin eden kuna kule munwana nge bantu kule mbo finga nange bantu kulendi wa mabo mpambako yani no mo ta se wutu kila mbasi kote fulko mpele jardin eden eka kyoka kuzikota munzo yi kizebi ko mutunda kesi ke kala yana kabeto to fuidi katibatu yindula ko ken sasa ta toma tokana se bantu munyam nan tungulu katsibutu muini muntu akaka futi kututu ngilan khatu beto mana kilege kito yembutikyangani tatungenzo ya mama mujamene kami nzo yina itulwa kila na ngombe kinsuka kine kitwa vai kiso mumunkamba twele kungungu bubunzambi tele kakavo mama muiluka leni kwenda muntaduko bien dina da fofu ko nzambi tata ya niveau monon komenen ko bo tumna buzole ngen nzambi bon pedi vanga mana c'est vrai relégation ito kala na ngombe kinsuka mpasi ya kala bobo to mu niveau nzo ya mama bien nyanga yudi fusa noka kusentu bien yengwango diaka yembasa bia woto budi fusa bisoto ka ko ni monzo mono ta wona ya kala mfuntano mutayanga ni mfun somebody bien bubu nzo ya mama ibatkilibwa kwa konso utumwina nganzo zabeto kwata kututude ludie bubu bo ibaka bibioli wenda mwendambu bubu mwangu wonso uri fusa mwangu utolokele kama amando siku kaleni kwenda kuna ntumbuko bubu mutiyanga mwana fioti mwana fioti kedi hapo sale na ganga nsiku muntu kutoa sadisara ngombe nsiku buna butomona ntangu yingana no mvula ibuidi bien mama zollevo yani kabola kwa mpasi utu mona yemutiyanga nikatumbodiko kabetu ututa mwana moto betu bola ko tukansi mama kabodiko mutu kwenda na konko kyanzo bien mama bukatulete ya betu kawazo ngenkuni tukotele kwa nansi fulukina bona dimona kene vo moto zenge bitungwa
toina zenge bitunga kuna bitungwa mari kuna mankasa tutezele tomola ebubu tumwini vreba fuluka ndeka nkatuliaka di monde ke nevo tu pezenzo kanse mo pezenzo ko zebeto ko tuba pezelanzo kanse bututala butukona talenzo zanka kala tule tungo kuna tule tungo kuko tule tungo tule ebubwe mutula kibeni mu mesiri membo takatolenda ko esko kuna gata bantu bamo takabakala ko babindi bakala batuzorele kansi insiku muntu banakatela magana ina mama mwilu basiri ko yola munkamba bobo ale to moyde ka fotu timme bulu bongale tanzi tudi zokone bulu kunanga to tudi yani zega kunale uzitula utatala nzo yatekama bona tata ni mosi tata mpukuta sede man ko Davidi kumbaki doko iba ko simba ebe bubu yani baka tuka kumfida kasi talabuna yando akyadi nzami bado betu tukondolo yando bamana kongonda ntondele nga mfoti kaka pesa mpenzo yo abe wiziri yale widi kutujidikila ntinu tulendele landa muna bakato songalela bantu bamwini bizi kumfunda kwa mondele hala bizi kunyaka sama na tango mpile iyo tombolo ngewele tule kuzebe ko siku ngewele tula wele yidikile bantu bando lufulu batungila ngenzo ben siku yando antuka bawu bantu bafyoti kabalinde sorso pourquoi mama mwana kento ko bana bakento ko batunga nzoko kasi bubu munengile sarsa logaga otubulu zole mun taadu lu fila kila kan to dele kadi sadi salu kambiko salu kamboten sadidi madame makalamu yani c'est vrai raisonner yako imvutula bavutula tata mpukuta kansi utubankani kini pasivo katungila beto nzoko mama tata ngeyo wakadu kunwa enkumba simoni kimbangu tukoyiko buna wo enkumbu ina relege kati simini nkumbu mpile yina uni kyaki nzaya mvimba ngotsibuka tele dwe nikibeni nzaya mvimba koyi kuna ukwenda muna utende muni kimbangisi ebye bantu bafuti kuziku kuzala ondabo pasi bazaba batoma zabe lusansu idi adu lusansu la tata umfululwena zuzi ya mwana kwezi Davidi kumbaki jambo kumpangi ndo wankento mono mwana no yenda muntando bukalwa ka muntandu bo sukuna bwana kana bantu batasambela ankadi bondo odi bonde tata simoni kimbangu yani dibode tata simoni kimbangu mfumo no nanu bukate nkumbo mono yani isi ambe nduna kentwani tata mwasi yeseda mono yen kentwa papa mutenleke benena donc mono mwana papa ayaya batama kona sose ebiti bi balunda munzo batama yale mavunga nzavwana yani wongo bakiti no mbebutu mwine ngeye bubu situwelu santu la papa kwena ngani munzo nzambi mwini mabu manda tukini wele toma kiteka ngebu televo ngeyu mwana papa ndo kele kama mwana mi nza kututele lu santu le dibulo c'est-à-dire bubwe menene momo ka kona wengi imomo ka teza ka vuvana c'est-à-dire nsala zi budidi ba mwini fo yabula bangana ebi mebe mpile bangana nkibi na mfuka yan bukatuka mpe kuona papa c'est vrai mono muntu yele bakama emuboyi ebe muntando yenda papa kasi yenda kuna talo kuna nsina yenda kasi nyele bongoso botoyle yo kingi
di bunde tata simone kimbangu e bukuna kutoleka ngele mwana yamlengena ngele kisonga ayeya tata mwasi ya papa bwana mwana papa kibeni buba ngiwule lusanzo la dibundu ntukuti kadi babongo le mbomota kiti batudidi ebu mono sambu kikwenda ngambikoko ndendele tamuli bundu moko mngena kadi sede mengudi ambe sidi bundu mono mwana mono kamudi amda babolo ko muna uvulukila buna mambo mapile na babangiula sede maka mambo mono tangwe yokele tangwa kamba selu zingudile demda kyabi kizebe midioko idi ado ba mama lu sansu la tata mfunulu na belo kala ko Yerusalemi kadi bi lumu bila anda vraiment ndonga kululu akila nzozo tutatunga unakwenda kwa Kinshasa kulelu kuikila kwa nzozo ina zabeto tuka yetu kila kuko yakatoka kuku mule 9 juin tuka le 11 juin ina vandela nangana te yunu kiki anangana komikala mwino avimba jamada salu kamana kabo kona bwana pe vraiment qu'est-ce qu'il faut kubaka kaka kukwikila kubonzo zina za beto tungidizo eba jene lumbya go ntsono nsalanga untsinsani tuka ngene anangana tuka kene tokadila kuko bawo salanga ntsinsana umpasi bonzo za mana kaka nkangu wiza beno ko Yerusalemi ndonga yingi kululu akila ebobu mutomboka kona musalenzo yo tutasala koko pasioti orke batu mo visa bena kitiko tuwekena mbazi kinanga bulana tala amaro ko mileka balu ko leke segei mbalu ko leke segei batate ba mama kwa beno bakuiza ko ibaleka ebete bakatuzolanga kabama kyambi ko muntu ko bubu bantu bana ko baleka idiaro tusika matoto masimbe salo tumane seno kenzaki monobo itapapela ko Kinshasa koko side vuvo afete ko sidi nzozina sida mana nana bima bibi kondoro mona kansi volonté na yeto to lombele lu salu sumuzi region beno ya kubazayi lu salu sulo lombele kalombele beto on tontele vote wunu kiki beto to yigi ntidi amuko yamada bisalbe bingi tasala kanse bubu nzay vo sal ke beto sigi dumina bo stu kuzi mane senzo yi kuku tukubama to tabule batu bana tuba songe vangu ya mote diambi kuna kama mosi Yerusalemu tada sadila antuka kwa kwenda ule saksa kadi mbongo mbiyo ilutanga yima wele kone nguba kansi surtout beto ku plateau de bateke bititi bila kona kati ko bona bitu kanga bonalu kone nguba embazilu kuzibwana kani kutu nguba kolene monako bititi biteka wamena donc mbongo mbi yima pass idi ado ko sani do abe ko zebe muto yidi di amudina e mutu yidi di amudina dele baka munda mo yendamu etale tumba vovele etale ko da Yerusalem bagangilanga mbongo yina yimini ntinu idi ado ba mama batata ko Yerusalemi to songa no mbabo mpova zetu mavangu metu kaluliketu tupeza kyo ngana nonkatu ayaya bantu sibena sumuka anakenaki nankamba te kasi mama wana namuzala kumona pasi nazalaka na dysenterie kasi nasengia bondi langai ote kena kama tanzete boye tute yango mela nankamba mutu moko kasala yango kasi ekumi kuna mbuka la bangu mubimba ba yibidi kabwana kasi repose bango bapesa kido tola na batwana te yo mona kate bato bazalaka na nkolo Yesu eske bango banso bazalaki tilelo ba bazali bato ngumba balinga kayete donc bisu betola na wana te
dia modine de di nene du moswa no wanga di dia de tu keba abala tatanzami fumu istata mwanda ka zitu swa muna mawonso mana matuta muna bilum bibi nga nkamba bawo bakusukutu tale ekati ka valere ba mona mbanza yi ebu beti ka valere to mona igana ne ekyuvu kyange yitata kyuvu kyange mama bo muina nga utoto wankambo telamane CV mona nga bikuiza kuko ale bantu musambu kansi bantu mona ndamwendamo oh akabana kitu kuizila ko nzo nzambe fwana ko niyenena mwana bakadila ga kisena nganda alikuza futoko kasi buna kwenda ulenda manana ndakuza ko wele ko mona CV mwina do dia modina ba mama batata ale ko yelu selemi tukala vangu na mota mutikyanga ni ndwando tiziko sisa yambalo kala yani kila mosu buna bulukadila nga yani bubu luteza kuntanina jamda kimbe fika tomenete manako imama makizia mnakumba sei mwana vile Nkamba oye Kikongo makase Ope toko landi ndambo Olandi ndambo Ope toko alali Olandi maso Kikongo makase papa mfumo longa baba danye insistance na yena nini papa yuko yaka nano baba Christian chaki nusu lingala moi synthèse ndambo lega ka sopesa synthèse wana Nkamba oye Betu tuzeki Kongo tulendi beka tulendi Mumu matele le papa di angenda muna 1985 Hunu mumone kamene beka mata monika ko Mumone kamene ne Kalubaki nganzi kwa batu hadi siku Tsungula ko belu takuna nwani Oh tuzako bunda atuka boyoki papa mfumo longo alobele yango bato bazo kopesa bato banjete na kati ya nkama bazali te papa mfumo longo alobi nini mabele kaka na mai banjete te Bon papa Degon. Merci papa. Bakopesaka liloba. Papa alobi la biso. Ete to batela Yerusalem. To zala ndakisa surtout biso bavandi awa na mboka Yerusalem. Pote ba président autour fêté na mois de septembre awa le 28 septembre na Madimba. Tu retenaki moi quelques points. Volume, au miolé. Tu retenaki ba point nyonso ya ba sujet ya maloba lobeli eza 14, mais j'espère que tu expliquer kaka moi mulai, moi intégralité ya 11e point. Esika lobelaki likambo ya botongi ndako ya mama Mwelo. Abandelaki na ndenge ayai kozongisa papa de alunga na ndenge apesaki biso ba explication ndenge papa de alunga na salaki accident surtout pota ya mutu na ndenge alobai ke papa ki solokele pe asalaki accident azokai kaka na mutu ye pe asalaki accident azoki kaka na mutu papa de alunga na pe asalaki accident azoki kaka na mutu ayebisi biso pe bandimi ya nkamba to pesa papa de alungana motema pasi te donc to pesa e ba makambo ebele te to tika e azala kimia po puta ya mutu esalaka pena pasi et puis ayebisi biso ke papa de alungana azongi po aya kozongela mosala na ye
do ya botongi Yerusalem parce que yango nde musala na ye penza ya makasi. Esika mususu ayebisi biso mindele to bapaya mingi bazali koya kotala bino awa na Yerusalem. Donc to bongisa bizaleli na biso pour que bapaya wana bakoya oyo ya Yerusalem yango nde bakokopie bakomema. Tanga okoma kuna esika kei alobi ke oyo ngana monaki yango na Yerusalem yango penga pena memi yango esika na biso. Soki ya mabe amemi ya malamu pe akomema. Mususu akoyeba ko distingue teke oyo namoni eza ya mabe to ya malamu ye amoni kaka esalemi na Yerusalem yango azui yango akena yango epana bango. Ayekoloba susu papa ndingo lobeli ke awa na nkamba tukoki kosala bakisi ya banzete te. Ndeko aye biso ke nazoyoka nzoto pasi lokola pe biso ebele tozawa na nkamba toyebaka pe ata kobondela te opesa moninga ata libondeli mpo na encouragement moye eza te oyebise kaka tout justement kita na se wana nzete moko ezalaka na soko buki yango en tout cas yango nde esungaka yango nde alobaki awa na nkamba esika mabele ya nkamba ezali mai ya nkamba ezali mutu basalaki ye awa na nkamba. Donc ba matière nyonso ezala ba élément nyonso ya mutu donc eza awa na nkamba. Donc pani nyonso aza nango soka ye awa na nkamba il faut azwa pièce de rechange mais tokomi kopesa ye banzete yango papa ya ngenda lobai ke eza mabe makasi awa na Yerusalem makambo wana ekoki koyokana te. Poe mususu ayekolobela susu ndenge mundele oyo bazalaki na ye na centre d'accueil aza mutambongo makasi mais aza kotala kaka papa ya ngenda ndenge biso bandimi toza kokende ntango nyonso kosenga mapamboli ye pe suka alataki courage alobi namona kaka bandimi ndenge bayaka bafukami liboso na yo opesi bango mai ya nkamba ye alobi sikoyo ngai pe nakoki kozwa te papa ya ngenda ayebisi ye oyo asengaka pe azwaka. Pe mundele wana ntango asengaki mbala liboso amoni ke ya solo pena batu bayaka awa bayebi secret bayelaka ye pe akomisaki yango nzela na ye na ndenge papa ya ngenda ayebisaka ye ke tozokende nkamba kotika papa ya lungana ye pa alobi ngai pe na kovoyager na este donc mitikela yanga lipamboli po kote na okende kuna bagende kosentir ke na uti epai ya Nzambe. Nde ayekolobela pe likambo ayebisaki biso esengeli na biso kosilisa misala ya temple. Misala ya temple ndenge bavide ezala no ebele il fallait kosilisa misala wana surtout musala ya plafond ke mwende mvula ya moke il faut bokata ba cérémonie po makelele eleki mingi angalobaki il faut plafond ekota na temple oyo ekozalaka ta mvula ezonoka libanda mais na temple ba cérémonie nyonso ezoleka na kimia donc bokoki koyoka kutu makelele ya libanda te. Ayekolobela likambo banda ayaki na nkamba azotangisa biso kaka mibeko nde ayakoloba ke tango bayaki na le 4 juillet pona kobanda musala ya temple nde esika apeselaka biso libondeli ya le 6 avril. Libondeli wana ya le 6 avril tobondelaka yango makasi tokuna ba parti mususu elobi ke biso na biso tozali na kobomana de yango alobaki ainsistaki tobondelaka yango makasi ye moko kaka mutayebi ngonga nini akoyebisa biso ke libondeli oyo ngonga nango ekoki tosilisi. Ayekoloba susu mindele mingi bazali koya awa na nkamba bato ebele bapaya mingi pe bazali koya awa na nkamba bafuti ba transport ebele bayebi tina oyo bango bafutelaka bambongo ebele pona koya awa na nkamba. Soki aye awa na nkamba maloba na biso tokoyambaka bango awa na nkamba il faut ezalaka ya malamu pamba te soko betisi ye libaku ye ayebi ke aye na nkamba esika makambo ya mutuya ezali me comportement na biso bato baye kokuta awa na nkamba nde epesaka bango pasi
papa diangenda a insister beaucoup plus surtout pour na bizaleli na biso bavandi ya Yerusalem. Nde na 11e point ayaki kolobela nde likambo ya botongi ndaku oyo ya mama Mwilo wana nde tokozwa yango mwa integralité ndenge tokomelaki yango. Na Kinshasa azali kotungisa biso, azali kotungisa batu mingi pona botongi ndenge kaka tozomona papa lelo. Kasi tango nazali kotala mutu oyo akoki kotongela biso azali te. Biso na bomwana na biso na mbutaki ngani totongaki ndaku ya mama Mwilo pona nini? Ndaku oyo tokomelaki kuna na Ngombe Kintsuka potango babimisaki biso awa na nkamba pe tokei na Mbanza Ngungu. Kasi tata Nzambe alobi ete mama Mwilo akoki kokende na likolo te. Papa Simon Kimbangu pe alobaki ete oyo tata Nzambe alobi ye akoki kokakola yango te, yango kaka ekosalema. Bowumbu oyo tokotaki na Ngombe Kintsuka ezalaki ya pasi. Sikoyo tomoni ete ndaku ya mama Mwilo ebebi matiti nyonso ebebi makasi. Ekoma nango kokweya na kati ya ndaku. Tango wana ngai nazalaki na 5 ans, mbutaki ngani 7 ans. Sikoyo ndaku ya mama ebandi kokweya. Tokosala ndenge nini? Ndenge kaka tomonaka bandaku na biso na mboka, biso pe tolingi tomeka matiti oyo ya likolo nyonso ebukani. Donc banzete nyonso oyo ya toiture ya likolo ya ndako ya mama Mwilo na tango wana ebukanaki. Mama azalaki na mobeko akoki kokende esika mosusu te. Sikoyo mbutaki ngani mwana muke, ngai pe mwana muke. Ezalaki mobeko mutu akoki kosalisa biso awa na Ngombe Kintsuka te. Ezalaki mobeko. Sikoyo tango tomoni mvula ekwei, mama alingi na ye kopola kasi biso topola te. Biso pe tolingaki te mama apola, biso nde topola na biso. Tango tokokende donc na coin ya ndaku, mama Mwilo apelisi moto, biso tokati koni pe tokei ko batama kaka esika wana. Don ndaku mobimba ezotanga letikali kala mwa coin moko kaka ya moke. Bango misato bake ko batama kaka esika moko wana. Tomonaki ete tika tokata banzete na matiti biso moko. Tokendaki kokata yango biso moko. Papa diangenda donc à l'âge de 5 ans, papa dialungana à l'âge de 7 ans, bakei kokata matiti na zamba bango mibale. Kombo zamba Mankasa. Ingeta papa. Oyebi Mankasa? Toyebi kuna? Esika papa Simon Kimbangu na tongi résidence ya mama Mwilo na Ngombe Kintsuka. Na se wana na mwazamba wana. Esika wana pe papa Mfumu Alonga alobela kete Simo de Sirene abimelaka wana kosala nini? Komemisa kolo Yesu ekulusu. Komema ekulusu. Kulusu ya nani? Ya nkolo Yesu. E papa de alungana? Ngeta wa. Yango na 1946.
akwelaka na place papa Simoki Mbambyanga na tongisinda ko a residence mamwili kuna nango mbekinsuka na cimetière ari ko kwela ndewana. Continue na. Peto bundaki komatisa yango na mboka. Sikoyo tomoni penza esika ya kolala eza lisusu te. Emonani ke totonga ndako. Sikoyo toyebi na biso pe kotonga ndako te. Tokomi kokende kotala bandako oyo ezali mipanzi na biso. Donke ndako oyo batongelaki yango ndenge nini pour que bango pe baya babanda kosala traçage ya kopikola mabulu. Sikoyo pe tomoni kozwa ba mesure ya malamu tozalaki kokota na biso, tozalaki kokoka na biso te. Na mboka batu bazalaki na bango ebele ba oyo pe balingaki biso. Kasi mobeko mutu soki kaka a otelemi esika ya mama mwilu bakangi yo pe bamatisi yo awa na nkamba esika mundele azalaki. Sikoyo tomoni kaka ete topikola mabulu. Tozwi machete tobandi kopikola mabulu. Tango tomeki kotelemisa banzete kasi totali ete banzete ezali ya kotengama. Tata moko na kombo ya tata Pukuta, tata ya bandeko David ki kumbaki Dioko na Ntimba. Sikoyo ye tango auti na bilanga akomi esika tozalaki pe ayoki mawa. Alobi lokola biso tozali te. Ye alobi soki bakokanga to koboma ye andimi na ye bakanga. Aye kosalela biso, donc ye aye kosalela bango traçage ya malamu. Donc ye nde papa Pukuta asaelaki ba papa traçage ya malamu et puis mbango po bamona ete. Sikoyo biso to bandi kolanda ndenge alakisaki biso to sala. Donc tango ye ya tracé na mbango nde alakisi ba papa keno bosalela boye. Mais lokola eza musala ezalaki na moi batu bamonaki ye kaka bakei kofunda ye na mindele baye kokanga ye. Tango bakangi ye batuni ye yo okei kosala musala wana obosani ete ezali mobeko. Ye pe azongisi ete bango bazali bana ya mike tokoki kosalisa bango te. Pona nini? Mama na bango azali mwana mwasi. Bana ya basi batongaka ndako te. Ngai na ndimi kosalisa bango. Bosala kaka ndenge bolingi. Soki pe bowumbu na likolo na ndimi kokende. Po ete nasali musala ya mabe te. Nasali nde musala ya malamu. Donc wana papa Pukuta muta répondre. Madame oyo azala kosambisa ye azalaki kosambisa ye alobi ete ezali ya solo nde kozongisa bazongisaki ye na ngombe Kintsuka. Mais bakebisi ye ete
komeka kotongela bango ndako te. Bamama na batata yo bapekisi yo ete kombo ya Simon Kimbangu komeka kutu koloba te. Soki kaka olobi kombo wana okei bowumbu, kasi tokangami kaka na kombo wana. Lelo yo mokili mobimba ndenge alobaki yango ye moko. Esika nyonso okokende soki kaka olobi ete ozali kimbangiste, batu bakoya kotondela yo wana pona koyeba likambo ya tata Simon Kimbangu. Donc wana ezalaki mwa article oyo esika papa lobelaki mingi makambo ya botongi ndako ya mama Mwilo. Donc batongaki yango ndenge papa Révérend de Gaulle alobaki. Donc ezalaki décision. Donc batali mutu akosunga bango azate, batalaki âge na bango te, ke oyo mususu aza na 5 ans, oyo mususu aza na 7 ans. De so tali déjà ba âge wana, et puis physiquement boye otali bataille ya ba papa nzete nini o bakoyi kokata. Koyeba te ndako wana ezalaki ya combien de mètres ya hauteur pona kotana nzete oyo ba papa bakoyi kokata na âge wana, et puis mutu nini oyo akoko akokota na ndako wana. Donc fazala mukuse toyebi te wana ezalaki ya melokola bazalaki déterminé pona kosala likambo wana, ezalaki encouragement balakisaki biso pona botongi Yelusalemi. Do batalaki âge na bango te, mais bazalaki déterminé. Nde pona kosilisa ba article mosusu ndenge papa lobelaki yango na mukuse, totonga mingi bandako awa na nkamba pona mokili mobimba bazali koya awa na nkamba. Kasi ya pasi soki bakolala wapi pe bakolia nini, ndenge kaka bapapa bazali kotinda biso lelo tolona tobokola. Tosengi pe bizaleli na biso po ete mokili mobimba bazali koya koyekola bizaleli na biso bavandi ya Yelusalemi. Batu bayaka na nkamba bazwaka mboka oyo ndenge mususu. Ebongo bino moko bavandi ya Yelusalemi bozwaka yango ndenge nini? Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Merci beaucoup kozonga na bino. Papa elebe. Yo lobi papa mfuma longo abotama na date nini elaki mkoloni. Papa de angenda konti.